Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta yu itaalawa sa napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naliday ka manen ang nakakita kada William Canvi na anagkuyog balasang ko. Wen nga rod nang. Api nga ta masaksak tanak no makitak idang agkuyog. Awatem ti sitwasyon. Nga isu dati na ikari iti tunggal maysa balasang ko. Wen mat nang. Ngam, kaslakat may gagagara ang makitak idang agkuyog. Naragsak ni Vina no makitak ida. Nakakitaam ka na kwada aya. Iti may sa aparke nang. Diyak man amo. Manipod na nga idi ni William dito'y kantin. Diyak malipatan tilangan. Idi kwan. Inasit gan ni Vina, akasla iso pa yan tinangaram ka ni William. Ay, ikagumaam apunasan day taarik nam ka ni William, anak ko. Ikagumaak nang. Saan ka di nga umadanin ti panakaidistino yu di sa bali nga isla, anak? Wan, mami. Madanagan ak na sinon to ti kadwayo ti balay. Inton maibaon kami ti gubatan iti sa baling isla. Agad-adal mo't lagi ti kakasinsin mo. Saan da makaumay di ti balay? Palasak ti agdamag dita. No asino ti maya tamang kadwa kada kayo ti balay, mami. Sige man nga rod, anak. Ura ikakto ni ti kwartana. Basta tulungan na kagdalos ti balay. Kan saan kumat nga ibilang akatulong. Nasaysayat mo't lang ko man no kabagyan tayo ti kadwayo dito, mami. Wan nga rod. Wan kayam. Mabayag kayo nga tayo di papanan nyo, anak. Depende ti sitwasyon. No adda kami ni Jay. Saan kami abasta makaawid? Sapay adanag ko na a dead spot kano iti papananming area. Awan signal. Tamag ka o amapan kanugayam dagiti soldado ayan ti gubatan. Iso ka nung matimbaga ti opisyal da, tatang. Nasken nga agkalaysa kayo pa'y sakbay amapan. Ang mga nada makita na ijay asabali a babae, katsukatan na ka. Day tatibagak to kin ni William, nanang. Ibagak ng agkalaysa kamin. Sakbay amapan ijay gubatan. Rumbang laeng, kasanaw no ada mapasama ken kwa na ijay. Makigubat ti papananda ijay. Ay wen anya ngay ti maalam no kas pangarigan ada mapasamak ken kwa na ijay. Angem no agkalaysa kayo. Ado ti pribilehyo a maalam. Ta asawa nakakat nga rod. Dakkel ti maala ti asawa ti soldado no ada mapasama ken kwa na ijay gubatan. Alukuyak ng agkalaysa kami. Sakbay amapan, tatang. Sayang ti pensyon na kuma. Nada mapasama kan kwa na ijay. Ay wen anak. Masapol nga aramatem met ti utek mo. Tapno saan kantong agrigat? Dakkel ti sweldo ni William. Tamaysan nga opisyal. Kidawak asaan mo pa'y nga ikalaysa ni Vina. Sakbay ang mapantay dya gubatan, bro. Apay ka di, bro. Saan mo ka di akursonada ni Vina para kanyak? Karubak idi da Vina. At dadagiti banag akayat ko amamwam. Sakbay nga ikalaysam. At dan sakit mo may papaniti pamilya na bro. Sa maysa, saan mo pa'y unay nga amam mo dagiti dadakkel na? Sa bagay, may mayat sang agpaiso no itantan mi pa'y ti plano ming agkasar. Una, uray bagam kan kwa na, ngayon to nagsubli tayo sa kayo agkalaysa. Uray mat kat ni mami, di na pa'y nakita ni Vina. Saan ko ngamin nga impasyar pa'y ni Vina iji balay? Isu amay mayat no amwam pa'y amin dagiti may papankan kwa na. Nakita kayo lang idi na idistino tayo iti apagbiit iti asidag ti pagadalan da. Oh, Jerry, si kakadiday ta? Sino ka kadiitayan, Manong?
kasla. Di mo ko na ngagkabaw kan. Ubing kapay. Malagip kon. Manong Rooney? Kuna ano talaga adina kon malagip. Mabali kamat ngamin, Manong. May saka na soldado? Naka-uniforme ka, iti uniforme ti soldado. Wen. Ay na. Balasitan ka lang, edi pimanawak iti lugar tayo. Ita. Adda ka mat dito yung syudad. Pimanaw kami mat iti syudad a lugar tayo, idi natay ni tatang. Idi kwan, imalis kami man nandito'y nakasarakan ni nanang iti trabaho na. Kastagayam. Anya nga iti trabaho na. Agluto kan aglako iti maysa a kantin iti asidag ti pagadalan. Aguray ka? Iti kasta nga itsuram. Ada siguron putot mo, Manong. Ha? Anya putot. Si Kamat. Awan pa'y asawak. Awan pa'y, Manong? Nagsingpat ka no awan pa'y? Katno ti soldado ka no kat babaero. Ah? Saan mat nasingpet to'y manong mo. Malagip yung kadipay ti anak ti kasinsinyo ani Ronnie, nang? Tika di anak ni Insansyon, tidakda ka matam. Wenang, nagsabat kami ija tiyendaan. May samat gaya man na soldado. Kasano ti pa nakaammo mamaysan na soldado? Naka-uniforme di nagsabat kami, nang. Daktil ti nagbaliwan na. Diyak pa'y nabigbig no di nakinasao. Manipod na panda iti lugar ti Amada. Diyak ko nakitkita ida nga agina. Daktil ti nagbaliwan na, nang. Awisag ko mga umay dito'y kantin. Ngam agdardaras da. Taada ka no papananda kadagiti kakadwana. Adan tulat a panagkita mi iti dayjay nga ubing. Masiguradok asaan yung tumat a mabigbig, nang. Dakkel a talaga tinagbaliwan na. Oh, nakaisem ka mat asubungat, bro. Balin saray ta na. Agmay may saka nga umis-isem. Maragsakan na klaeng. Tanasabat ko ti kabagyak. Anabayag ajak nakit-kita. Agasam, ibumbaga nakit din nga amangan no addan putot ko. Ay, dahi takit di no adang agpay sung putot mo ikiruar, bro. Ha? Sigamot bro. Kasano kumangay nga adda putot ko kat no nagsingpetak. Nasingpet ka ay. Kaamamok Di ka man mat bro. Agpada kayo lang iti kapidwak ani Cherry. Cherry ka ni tinagan tinang ibaga nga adda putot mo? Wen, nasingpet day di akapidwak. Nagasa ti makatumpong kankwana. Nasingpet ko naman, takapidwam kat nga rod. Saan man. Basta, nasingpet day jay. Sana balay, iyam-amok to kan ka. Sisa, kwarta man dita. At napag nami kadagiti kakadwak. Agam awan kwartak. Ay, no iti palutan manen ti papananyaw. Sigurado manen nga itayab ti manok ti kakaiso na amaiggamam a kwarta. Di ka man mangbuisit. Di kami pala nakadandanon iti papanan may agsao ka iti kasta. Anya nga itayab. Ay, saan kit din? Diyay kakaiso na naglakwak itinatnatang. Linibas mo nga inala. Mangtid ka wenno saan. Ha! Pagpuunak lang itinatang nga ilakok tinabatay. Anya nga iti pagganan siya ak no alaem tinabatay. Ala, mangirwar ka kitdain. Sige, tayo nakagpalays. Ay, pimanaw kit din. Ay, kartingak mati pumanaw. Inakagatang itinatang nga isursur ko. Ay, alaan naman ang tipuunak. Sisa! Ayan, maun! Ayan tayo bagbagak! Sisa! Ayan, mau! Apay ka di, tatang. Nay, Awawagan nyo ni nanang kat pimanaw mutan. Napanaggatang iti isursur na anatang iti kabalbalayan. ay sinalbag day jay nga inam. Kunak nga ikanak iti kwarta pagpunak ta mapanak makipalot. Naibaga na itay kanyak, abasit ka no ti kwarta na. Tain nalayo ka no ti dadduma. Salbag day jay babae Oy, Bina,
Makiasawa ka man kid din iti kaayan-ayat mo a soldado. Tapno maikanak mat iti kwarta. No itad nanto kanyak ti sweldo na, mapadasak mat ti makaigam iti nawadwad bas ti takwarta. Iso nga rod nga agawaam ti aggunay. Dagdagam nga agkasar kayawn. Di nakmat siguro imutan no addanton kwartam. Kaano ta kadingag kalaysa? Ang mga nuinton mapan ka iti papanan nyo, kat isukat nak iti babae ijay. Gubatan ti papanan mi. Sana mapanagbirok iti babae ti papanak ijay. At dalatamat babae ijay Madanagan nak, William. Vina, kiddawag ko matinan anaya panagtalek mo kanyak. Sa anak nga agbirok iti babae ko naktumad. Ikarim asyak laang. Ikarik, si kalang ti babae iti biyag ko. Kasta ka kumamat kanyak. Kidawag ka di ti panangikal na isam kanya. No saan ka nga ayatan? Ay ayatan ka unay, William. Ay ayatan kamot unay. Kayat ko ngay saganaan ti panagkalay sa ta. Kayat ko anasaya ti masakbayan ti bangunan ta a pamilya. At dan samot order manipod headquarters. Nga ipapantayo di gubatan, bro. Inton umay alawas ka no, bro. Agsagana tayon. Tano ibagada ang mapantayon. Intayon iji airport. Una. Un gayam. Di damdamagam. No adda ka bagyak nga agyan iji balayo. Pasensyakan. Awan ti makitak. Padasak man gayam nga ibaga ka ni Vina. No kayat na timang kadkadwa ka ni Mami iji balay mi, bayat ti kaawan ko. Impashare mo ka din ni Vina iji balayo. Saan pa eh? At the meeting place mi no agkita kami. Kasta gayam. Kat namin ano ka matanapan iji balay da. Namin anon? Ngam jak maranaan nagiti dadakkel na. Takanayon damat nga awan. Nagkita ka din da Vina kan mamim. Saan pa eh, bro? Mayat ka din ti soldado nga kalay sa kayawn. Isaganaan na kanupay ti para iti kalaysa. Kan tinasaya at amasakbayan ti bangunan na pamilya, tang. Aniya, nagbayagan nga Kaano na kang ikan nga iti kwarta no kasta ti imbagana. Narigat mo't no pilitat. Takuna na nga ikakano itinaan anay apanagtalak. Hey, nagginad mo't deta soldado. Ti ko masoldado kat naalibtak nga gunggunay. Sana kasta nagginad. Suron ka? Imbaga namat nga apaman asumangpet da, kat iso ti panagkalay sami. Kasano no di na malasatan dagiti bala no makigubat? Anya? Nadagsan tiliknak apumanaw. No awan kadwayo diti balay, Mami. Imbag pa idi, ta si daglang ti headquarters mi. Mabalin ko ti kanayo namang pasyar kada kayo dito eh. Narigat mo't, no basta mga halaka di ti saan taunay nga am mo, anak. Amang ano pagaramidan nak itimadi. Sa bagay, at nakalintigan niyo, Mami. Anya nga tatiramidan tayo. No awan ti makitam, saan abaling agmay-may sa akon. Kabaalak mo't, anak ko. At na panunot ko. Lumayat kayo. Kan lumayat ti tao na panunot ko akadwayo. Anya ka di dayta, anak ko. Kan asino tinapanunot mo akadwak ditoy. Padasak akasarita ni Vina. Kaiso ti kadwayo diti balay, Mami. Vina ko nam, anak. Ti kaayan-ayat mo. Wan, Mami. Iso ti napanunot ko akadwayo diti balay, bayat ti kawan ko. Adda ka din nakasarita makadwa ni mamim no pumanaw ka? Kasaritak ni Vina no kayat na nga isupay lang ti kadwa ni Mami. Inton awanak, bro. Kat mayat ni mamim ani Vina ti kadwa na? Saan pa yan nakadesisyon? Panunutan na kanupay. Mayat nga tadayta na panunot mo, bro. Saan mat siguro pagaramidan ni Vina iti dakas ni Mami? Kastamat ni Mami. Di namat pagaramidan ni Vina iti dakas. Kaslama di, bro. No siya ka, kat kasla sa anak nga umanugot. Ang adda kada kayo dayta, bro. Nakaikad din kayo ka din, Mami. Wen anak,
Ngam iti may sa kondisyon. Anya na ita kondisyon. Kaya't ko ang makilatis no maikarimatlaan kan ka ti kaayan ayat mo. Kasano, ti panang kilatis yo. Saan mo nga ibagbaga ka ni Vina asyak ti inam? Ibagam akabagyan nak, kat kerte karaklaan ditoy. Saan kayo ang maawatan na? Apay ko mga ibagak a caretaker kayo. Dayta ti kayat ko anak, kat babaan iti kasta maaramid, maamuak no maikari ni Vina kan ka. Vina, kayat kong inton mapanak iti sabali a pagilyan. Agyan ka kumay di balay. Ha? Agyanak ijay balayo? Idin to tawan kamat ijay? Adamat ti caretaker ka domi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan ka iti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaadam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Agkatunusan to nga ta dagiti dua. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maamuan ti ina ni William no maikari ni Vina iti anak na. Kinid daw na kan ni William nga agpamarang daytoy kas caretaker numapan ni Vina ijay balayda. Iti sabali a pangir, agayat iti nalimod ni Cherry kan ni William. Iti may sangal daw, kinasarita ni William ni Vina. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Agyanak ijay balayo? Idin to tawan kamat ijay? Adamat ti caretaker ka domi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan ka iti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaadam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Ipauitan nak iti allowance ko nam? When? Agdesisyon kan. Tadandani kamin mapan iti abroad nga ayan ti gubat. Ha? Sige. Umanugot ak nga agyan ijay balayo. Kabayatan nga awan ka. Ngam inton sumangpat ka. Agkalaysatan. Agyaman ka. Ala, in ka nga rod isagana ti kayat mo nga itugot iti papan mo iti balay. Tas sukunan ka inton malam. Itulod nak pa ijay balay mi Pasensyahan. Ngam inawagan nak ni nangatong opisyal. Naira na ngamin anakita ka dito dalan kung agturong ijay. Umay nak nga rod sukunan inton malam, ha? Nakarubot kayo matatang. Papanan nyo ka di manan? Apay adamagam, adda ka di maitid mo kanyak akwarta. Jack pa'y naawat ti ko na ni William nga allowance. Adda ka di pakitang danan nyo? Papumanaw kayo manan? Inak nga rod agbiraw, bareng adda paki-ekstraan kadagiti kakadwak. Anya jay ko nam? Allowance ko nam samait. Imbaga ni William nga inton makapan iti abroad, siya kano ti mangkita iti balay na. Pauitan na kano iti allowance ko, tatang. Ayan ay ati balayda. Nakapan ka ni Jay. Saan pa, tatang? Ngam, agawat akto iti kwarta. Apaman nga agyanak iti balay na. Ay nagsaya atin ngay. Agparanod kamit ano agawat ka. Mangisagana akano iti gamit ko. Taumay naksukunan dito'y balay, inton malam. Inaksukunan ni Vina, mami. At dan kadwayo dito inton malam. Tay kunakon, agpamarang kaasan asyak ti inam,
Tapno maamuak no maikarikan ka ni Vina wenno saan. Parag ko nakat may kari, mami. Saan kayo ngagdanag may papankan ko, ana? Adda nagtulagan ta, saan ka di anak? Tungpalam ti tulagan, no di mo kayat nga ibabawik. Ha? Wen man langan, apo caretaker. Matungpal ti bilin nyo. Pagpilyam tulat tano sumangpet, no anya ti kayat na apagyanan na kwarto. Wen, apo caretaker. Nasaya at unay, Sir Soldado, tanag kinaawatan ta. Anya ti kunam, bro. Sukunam ni Vina, taipan mo di balayo. Imanugot ka din ni mamim? Well, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Pagparangag kano a caretaker ni mami, hindi bukod mi apalay. Ay, saan ko matukod no anya ti kayat ni mamim ang mapasamak? Tapay kayat nang agpamarang akas caretaker. Pinagustuak lang ni mami. Tapno sa anak ngagdandanag no agmay-may santon ijabalay. Numaban ka di balay Davina, mapanak man mat nga rod di ayan ti kantin da cherry. Ammom ti ayan ti kantinda? Wen, asidag kano iti pagadalan. At ang agpaiso kantin, iti asidag ti pagadalan. Naibaunak na minsan iti dadya banda. Ang mga nang nanganak paikit din, iti nasao a kantin. Manong Ronnie, nasurutam timbagak nga ayan ti kantin mi kaninanang. Mayat mat gayam ti ayan ti kantin niyo. Bumaknang kayo, taado ti estudyante nga umay mangan ditoy. Nanang! Adda dito'y ni Manong Ronnie! Ay, umayan, anak. Ay, si kaka din day tabarok. Agpaiso ti kuna ni Cherry. Ang nagbaliw ti langam. At dati maar, saan ka di anti? Wana, tapno di mumot ko na. Kat, kumusta ka ngay barok? Ay, inabayag saan ka nakit kita. Isungarod nga umayak agpakita, anti. Ay, mayat siguro ti sasaad makas may sa soldado o barok. Mayat ama di, anti. Umay ko ibaga, adandani kamin mapan ije ayan ti pagilyan nga aggugubat. Maibaon kami ije, anti. Ay, iipanda kayo ije pagilyan nga gugubat. Saan ka di mabalin nga kitakit kayo? Tabala matiin kay sarang tanijay. Saan matkit di ada kami ti maisango iti pinaltugan, anti. Ado ti mabalin mi amay tulong ijay. Ay, Diyos ama nag-aasay. Ay, kaslaing kay agsabakan patay no kasta. Mano ka no ti ipawit ni William ken ka no agbantay ka ijabalayda. Saan namat ngayon baga nang? Nauna akmat ngamin tinagbain. Jakon dinamag. Itapay laeng, maibagak anagasat ka, tanakatumpong ka iti soldado, anak ko. Isungarod nga ingka gumaak tinangya si dag iti bagbagikan ko na. Kasta, anak ko, usarab ti utek mo. Ay, kita anak ajak inusar ti utek ko. Ay, agrigrig atak ita iti na ni tatang mo. Puso ti inusar ko, saan kat nga utek. Agbabawi kayo kadi anak ki asawa kini tatang, nanang? Ay, dep pa ti panagbabawig. No kasla ko makawaws ang mabalin asukatan. Anyaman nga oras kat inaramid kon. Ha? Unay daytan, nanang? Kas makita mo't. Anya ngay kumati pa kairanudak ken kwa na. Ay, kasla siya ti magbibiyag ken kwa na. Taad adumot nga agbalog ti obrana. Adda pa'y bisyo na. Nakasagana ka ka din, Vina? Mapanta ka din? Saan ka kadin nga umunag dito'y banay, William? Saanan? Imanugot ka di dagiti dadakal mo? Nga umay kaagbantay ijabalay bayat ti kawan ko? Apay ko maadi daw manugot. Kat ko namat nga ipawitan nakto iti allowance ko. Nasayat nga rodno kasta. Mapanta nga rodan. Adda ka di ijay balayo ti kunam a caretaker yo? Adda.
Imbag lakad ka dom ijay na awanak. Amo na ka di nga mapanak mat ije balayo? Amo na. Tanyo man ko ken ko na sakbay nga imbagaken ka. Balasang ka di pa ije kunam a caretaker? Ha? May sa abalo. Apay nga so ti pagsaritan ta. Intakit ni lumugan ng tamapantan. Nakadanon tan. Ala, dumsagtan. Siya akong ti mangawit itibag mo. Nagdakkel mat gayam ti balayo. Ay na, nagkasat akon. No balay kun tumat daytoy. Apayan ay kulang ka. Ada ka di parikot? Ah? Awan, William. O sige, intang arudan. Ada ni nanang a caretaker dito unag. Nanang, tiawag mo iti caretaker yo? Dagas ka di? Alangan nga awagak latan ni tinagan na. Nabayag ka din day ta a caretaker yo? Ubingak pa idi, ison tiyayak. Iso tinang padakkel kanya. Ne, ada kayo matgaya man, sir. Mangisaganak iti meriendayo. Agyaman ako na nanang. Nagpintasan daw nagtibalay na. Madlaw amak nang da. Balay kun tumat daytoy Ina, amay. inta pa iji kusina. Tapno saanan nga yag ni nanang dito iti merienda. Kaasimat. Ah? Sige. Oh, kaslari na tibiyang ko dito eh. Adda pa'y mangisagana iti merienda. Nagmayatan na biyang. Apaya kanayon ka amay kulang. Kasla da ibagbagam. Ah? Ay, kuha, raumaklaang mati o nagtibalayo. Nagpipintas dagiti paintings kadagiti diding. Magusto akitaan. Agyaman ta magustom nagdi paintings apili ni mami. Iso tinanggatan ka na kita. Nasamad gayam iti paintings. Saan ka di anangina dagita paintings? Amok man ka ni mami. Ada na timpla adyos dito, sir. No kayat yung mati soft drinks, adamat. Kumporme, no anya ti kayat yung. Sumango kayo matinanan. Agigiddan tayong agmerienda. Ay, kalkalpas ko laang ang nagmerienda, sakbay asimbangpat kayo, sir. Agtugawak laang dito'y asidag. Makamu kayo nga rod, nunalpas kayo na kunayo. Ay, sige laang, sir. Agmerienda kayo. Adak laang dito'y no dapay masapul yo. Agyaman kami nanang. Inak isuro ti pagpilyam a kwarto. Agpili ako nam. Kompormilat na ditan. Sana mabalin akong formilatan. Inkagpili, ta ikabil ko tibag mo iti mapilim na kwarto. Sige, mapantaman laangan. Intan, tapno mabalin mo ti aginana, kalpasan na makapili ka. Intang arudan. Ay, kaslalaban nukak. Kayat kun taginan na. Husto kat ti atap ko, akayat mo ti aginana. Pinanawan na latan tinagmeriendaan da. Madlaw akas lamabisin, iso nga ado tikinan na. Hinak man la idaliman na kanti plato kada baso nga inusarda. Nadlaw ko arawat kan sadot na itababay. Rumbang ko mga itarimaan na pa'y tinangananda sakbay a pinanawan na. Ay, saan samot anasaya at tinapili ti anak ko. Nakmalay tarimaanan. Imbes nga dakatulong ko dito'y. Saan mat? Tananayunan lakat garod ti trabaho. Dagita talo a kwarto ti pagpilya. Lukatamlat na kita, tagpili ka. Anda pa si taramida ki di kwartok. Agsubli ak tumatlaeng. O sige. Lukatakman na ito ang kwarto. Takita ang tunan na. Nalawakan na pintas. Dakkel ti katre, kan dakkel mat ti aparador. Nagmayatan da ito'y.
Ison ti pilyak. Arig na lawlawang am ti salas ti basit abala ini. Dahil ka di a kwarto tinapilim, iyunag ko ka din dita ti bag mo. Wan William, napintas da ito ang kwarto. Magusto ak launay. Inton makapan ni William iti abroad, mapanak mamit po masyar iti balay da William. Kita man ti balay da. Ay uray siyak. Mapanak tumot Kayat ko ang makita ti balay ti agbalin amanugang ta a soldado. At da siguro pa kairanudan iti balay ni William. Kas kumaitian niya. Apay kung mga ibagak ngay, imbes asak ti nakapanunot, sika ti mairana o di ti napanunot ka o. Jakman amukan ka. Day talabag bagim ti pampanunutem. Mapan kami ni airport. Agannad kayo dito, ha? Saan mo aliplipatan ti binulan nga allowance ko, ha? Ipauit mo adagos. Di ka madanagan. Pauitan ka adagos. Ngam kabayatan na jakpay makaipauit. Alam pa nito, eh. Oray, basit pa agatan. Ay na, agyaman ako na William. Adan kwarta. Alang arudan. Mapana ko ni di pagparadaan ti military truck a pagluganan mi ama pa ni di airport. Sige nga, Rod. Saan mo aliplipatan ti kwarta, Juan? Jay laang ipauit mo tinamnama, May sapay nga oras, sakbay nga agrubot ti military truck amang itulod kada tayo di airport. Anya ti planom nga aramiden. Itilas o di may nga oras, bro. Mabalin ka di akaduan nak, tamapan tabasit iti kantin ti kapidwak. Ha? Sa bagay, asidagmat kat di dito ti kantin saan ka di? Wen, darasan ta, tapno makasublitam pladagos, sakbay amapan ti pagluganan tayo. Sige, mapantangarodan iti kantin nga ibagbagang. Agyaman nak, bro. Manong Ronnie, impagtay may kamanan. Ada ka duwang manong? Tinagtara soldado ni William. Kwa ading. Umay kulay baga, ngayon tun madamdama. Agrubuatan ti military truck apagluganan mi amapan di airport. Agkuyog kayo amapan iji abroad, manong? Wen, Ikarkararag ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa amapan ijay, manong. Mailisi kayo iti anyaman apagad. anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serye tayo itaalawa sa napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagkikita daraw ni Nanaela Cancheri, naragsak na gitoy. Ngam idi imbaga ni Ronnie ang maibaon da ijay pagilian nga gugubat, nagdanag dagiti agina. Kabayatan ti panagsagsagana dagiti soldado, napanpay da William kan Ronnie, iti kantin da Cherry. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agkuyog kayo amapan ijay abroad, manong? Wen, ading ko. Ikarkararag ko. Asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa ijay, manong. Mailisi kayo kumaiti anyaman na paggad. Agyaman kami ading ko. Dayta nasam it abalikas mo, ti balon mi amapan ijay gubatan. Nagpintasan ti kapidwam. Nakita ki din. Ngam balasitang pa idi. Ita, balasagan anak kapimpintas. Kung natumat kan ka,
Napintas kan nasing pati kapidwak. Jerry, napintas ka kano kuna ni William. Sige inkamin. Tama nga mapanawan kami. Anya ti imbaga ti kapidwam, sakbay api manaw da. Mangrabrabak la siguro, nang. Naragsakan ka ba anak ko? Isaan mo lata ka di anapo nas tiriknam iti day di soldado. Italimang ko lang iti kaunggak ti marikriknak, nang. Anya nga rod katadamot nagasgasat a babae iti biyag na. Uwan, anak. Oray adariknam iti maysa a tao. No adda nakauna, ay iawan mabalin mo. Wen, nang. Iso nga rod jay kunak nga italimang ko lata iti kaunggak daytoy a panagayat. Makasarak kanto iti napudno nga ayat, iti husto a panawen, kan gundaway. Jak amo no dumteng pay day tagundaway, nang. Awan mo't maksay kanyak, no agtali na edak abalasang itinggat-inggana. Saan akasta kasano no awanak to na. Asino pa iti katakon ay nay mo iti biyag. Di na ka ditulungan nga agdalos balasang ko. Nalawat ti dadalusan dito'y balay. Trabahom day tanana. Si katikirtikar. Siyak mo't ti amo, ta siyak to ti asawa ni William. Kidaw katulungan ako tamarigatan ak nga agdalos. Dakkel unay to'y balay da. Dalosam ti umuna akad sa aran ita. Inton bigat ti may kadwa akad sa aran. Kasjay, no saan mo amadalusan amin? Di nak ibibiyang nga amom. Dalosam ti kwarto, tadda papanak. Daytoy ka di ti asawaan ti anak ko. Bastos, sadot, kandugyot. Jaklag di maanusa nakabalay ti kastoy tao. Ambisyosa, uray ko manusaan na nagrawat. Nabatik ti wallet ko iti kwarto. Saan mo ka di nga inala? Sa anak nga agtatakaw. Kan sa anak pa'y nga imunag iti kwartom. Tajak pa'y nalpas ang nagdalos. Dito'y pangipananda kadagiti nasugatan tinang idistinwan da kadata. Tumulong ta amang ipan kadakwada iti pagagasan. No kastoy agubat, kasi dagiti mairaman na sibilyan. Saan lang nga sibilyan? Pati da tayo nga da iti adayo. Kat kinid daw na titulong tayo kadagiti kaalyado tayo apagilyan. Ay, una yan dagiti umay daiyag anadangran na soldados. Ay, adda na putdan iti ima. Adda na ikatan iti saka. Kan adda pa Nay, adda manan isang patdaan na kay stretcher. Umay ka, sabten tayo da. Ay, adda manan. Manayunan man nga ruden tinasugatan na soldato. Wan nga ron. Kaasi damat. No apay ngamin apalubusan dagiti pang pangulo iti pagpagilyan ti gubat. Wan nga ron. Adu ti mairaman. Kunatay may sa agayam ko. Ano kano addasan apag kinawatan ti dua presidente? Isu dalangan kano ti agdinanog. Sandan nga idalan iti gubat. Nay, nakapasyar ka mat dito'y balay. Kasano iti balay ti soldadaw? Pimanawak pa'y, tamadama ti dalos ti caretaker. Agsubli akto inton madamdama, tatang. Sumurutak, ta inak mamad kitaan ti balay ni William. Anya ti aramidin nyo ijay? Inak lang mat kitain wano pa siya rin ti balay ti agbali na manugang kaw. Mapanak inton madamdama. Nakadalos kan nakaluto mat siguro ti caretaker. Nakaluto ko nam. Ay, ijayak mamangaro damangan. Imbag no inlakam na kayo, tatang. No di nakinlakam, ay kat kanak di kanin na kuma. Pagluto amiti sa balay, ta iso ti kanin na. Kumusta nga tamat damanong Ronnie ija na panandago batan, nang? Ay, kasano ngay amaamuan ta. Ay, katawan kanumat signal ijay. Nagrigatan nga iti sasaadan da ijay. Makapadanag mo ti kastoy. Itapay anatuntunan dati kabagyan ta. Adamot pagdandanagan ta. Panakairanranana nagkadwada ka ni William anay destino iti gubatan.
Agkadwada pa nga imay nagpakada. Sakit, nadlaw ko. Tinalyaw na ka ni William, idi pimanaw da. Sayang day ta pa nagtalyaw na. Adamat nga rod kaayan ayat na. Ay, dumanon tumot lati panawan, nga adan to agaram kan ka. Saan ka amaawanan itinamnama, taubing ka pa'y mag. Saan ko atarigagayan nga dagaram kanyak na. Di mo maibaga dayta, taditay amo ti pasama, kan gondaway. Adda, dagiti banag, asaan tayo anam namaan, nga mapasamak da, kabayatan, ti panaglabas, ti panawan. Kaano ti planom nga ipapanidya balay ti soldado? Apay adamagam, di mo ko na sumurot kamay. Dakas ka day, no mapantadwa. Kitaan talaang met, ti balay na. Awan ti aggatang itilakom ijay. Nila ang vina ken ti caretaker ti adda ijay. Ay, sa anak mo ta mapanaglako ijay kait. Mapanak agpasyar. Parke ka di ijay, taing ka agpasyar ako nam. Apay nga rod asika kat mapankamay. Sa anak ama panagpasyar. Inak agkita, no adda mabalin ko apakairanudan ijay. Pakairanudan. Anya ti kayat mo asawan. Ay, di mo damagain. Diskartik day taoy. Ne, asino day takaduang balasang ko? Apingin may ditoy. Iso ni tatang ko na na. Apay kasla sa bali ti panagkita yu kan ko na. Anya ka diti umay na aramidan ditoy. Na, apay adamagam. Siyak ti may santo abumalay ditoy. Di kan agdang magpay. Dakas ka diti agdamag, balasang ko. Awan nga min ka-is-iskan na ti damdamagam. Oh, nakaluto ka ka din? Nalpasan. Ngam para iti dwala ang atao ti inlutok, balasang ko. No para iti doa tao lang ti inlutom. Kanon mikin ni tatang ko. Mangiluto ka langan iti sabali akanam. Nagbastos matanda gito'y nga agama. Makitkitam ka di pa'y ti kaayan-ayat ni William. Anya ka di tinagan na. Vina tinagan na nang. Aday di ti pa nakakitak ken kwa na ijetsendaan. Saan ka di ngam amuna ka? Di nakakadipansinan no kasjay nga agsabat kayo? Saan kami unay anasidag iti tunggal may sana? Kasla na panakkel man. Manipod adan relasyon da ka ni William. Saan ka di anabiit dalaang anaaddaan iti relasyon? Wenang, agad-adal kami adwa ni Vina iti may sa pagadalan. Nadistino mat ni William iti asidag ti pagadalan. Daadan sa nakaibaw nanda ijay. Sadyay mo nga rod nakita ni William. Wenang, ni Vina tinakitak nga imuna nga imasidag ka ni William. Nakiselfie. Idi kwan, nagbalinda nga gayam. Kasla ni Vina, tinangaramid iti pamuspusan, tapno naginasidag tiriknada, kasta ka day. Kasla kastan nang. Ada nga miniditi kasla inaramid da a checkpoint iti asidag ti pagadalan mi. Di tabangira kanto nang. Wan, malagip kon. Pasaray adda soldado di tabangir akanto. Kaputa maatap idi nga adu ti rebelde ang magmagna dita, nga agturong ijay bantay. Saan sa kanong agbayag ti kuban? Tanagtutulagan da nga da ceasefire ti duwang agkabusor. Nasaya at mat, tapno pagawiden da tayo. Ay, mairamraman tayo kat ditoy. Imbagkit di tas saan tayo akarama na may baon iti battleground? Huwag nga rod, barang makaawit tayon. Malagip ko gayam ti kapidwam. Nabayag ka di saan kayo nagkita? Ubing kami pa, idipimanaw kami ijay lugar da papa. Nabati da ijay lugar mi. Ang maidikwan, imalis damat laang. Kasla na kunam. Nga ijay kayo ni syudad na nagkita. Puno da ita, bro. Di nakpay nga ron na bigbig, idi nagkita kami. Nanganak idin iti kantinda.
ngam sumagmamanon atawan tinapalabas. Idi lang na destino kami iti dayja abanda ti syudad. At display nga arak dito'y salas. Kas lamayat ti uminom Kwa, display ni Sir Dagita. Saan nyo ko maapakibiyangan? Naimas lakit di dagito'y nga arak. Ay, ingka man mangala iti basaw, ta uminuma man dito'y salas. Anya, uminom ka dito'y salas? Ay, saan kumamot Nay, asino ka kumamang iparait? Siyak ti ama ti agbalin nga asawa ni William, nawatam. Agasawa danto nga ta. Agparparik na kanyak, akasla saan da nga agkatuluyan. Apay kumasan? Indyag ka din ni William ni Vina ditaoy no di nasawain? Kasta nga tanga agpaiso. Oy, tay baso nga ibagbagak. Ingka mangala. Kunak man no awan kwartam. Apay nga rod, nakainom ka. Mayat gayam pagpasyaran ti balay ni William. Naimas ti makan, ken naimas ti arak dayjay. Nangan ka ijay? Ay, adda ka di pa'y arak dayjay kat awan mo't ni William. Ada, istitsed nga arak ko naman. Naglamuyot nga gayo si ti karabukaw. Insarak mo man nga rudan aday tangiwat mo iti arak. Anya ko mati pakasik naram, kat di mo matkwarta ti gat-gatang ko iti arak. Ken libre dayjay, nahimas pa'y. Dayta ti paglaingam. Di ka pa'y ngamin agagawa, tapno maadaan ka iti trabaho. Udi agtrabaho aktaw no kayat kao. Di nakmandaran, no di mo kayat ti makaraman. Dayta makidaw-dawat akanayon ti amom. San ka nga ron adumawat kanyak iti kwarta? Tadi kan ikan, lokaw! Mano ka iti tawan ni Cherry akapidwam? Inauna ak iti innam atawan. Kwenta numano, 29 ko ita. No 29 mo. Inauna ka iti innam. Kaya't nasawan, 23 na ita. Wen bro, 23 na itan. Apay ka di adamdamagam. Nadamag ko lang bro. Nagpintas dahil ja kapidwam. Sabagay, napimpintas ngam ni Vina akaayan-ayat mo. Pudno ti kunam bro. Ingkarim samat ka ni Vina, ngagkalaysa kayo apaman na makaawid ka. Saan ka di? Depende. No, anya ti kahit ni mami. Madlaw ko nga rod, kat kaslasaan ka pa nakasagana amang ikalaysa kan kuana. Kasta nga rod bro. Anya ti aramidak. Ingkakadimanan isarak day tangiwat mo iti arak. Ay aglisi kay ti pagnaak. Ape adamagam no papanak. No adamat papanak, saan mo mo't adamdamagan? Basta makitak nga dawit mo abaskit kan bigao. Apay kumadamaga kitamukon nging kaglakaw. Makapaawan ganas ka kasarsarita. Panawan ka man laangan. Damag ka. Adda ka manan. Anya manan ti umay mo aramidan diti balay ni Sir. Kasla sino kami ngagsasaw kanyak si ka-caretaker? Intad kanyak ni Sir ti karbengak amang kita dito'y balay na. Kastamot ti inana. Impyerda kanyak da ito'y abalay. Aglisi ka iti pagnaak. Umunegak. Ingka mangirwar iti baso ta uminumak. Ti kadi-display manan ni Sir ti inumom. Anya kumangay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Eh, Kaya't mo, taayabak ti ina ni Sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu italawas anapulwan. May kari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak ni Cherry. Ngam na ibaga na iti inana, ngay talimang nalaengan iti kaunggan na, day tarik nana. Iti matayan danana nati, nadlaw nati kinabastos dagiti agama amax kan Vina. Iti panaglabas ti aldaw, makaawawid da William kan Ronnie. Iti nadamag da nga da ceasefire ang mapasamag. Kabayatan na, napanmanan ni Max iti balay da William. Papagayam, denggan tituloy ta seryeta yu itala was na pauhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ti kadi manen display ni Sir ti inumam. Anya kumapay ngay, di mo ko na nga da display tapno iso ti inumay. Kasla ka kalalaingan. Kaya't mo taaya baktiin na ni Sir. Heh, di ta ka man langan. Siya kung ti mangala iti baso apag inumak. Nagbastusan tayo mo naglatan. Mabalin la ko mga awagan ni William. Taibagak ti aramid dagiti agama. Apayat inalyaw mo ni tatang akas tatilangam, nana. Kasurun mo samat ni tatang ko. Ay, saan kumamot basta mapanditaon nag-amanginom kadagiti display ni William? William, kun kunamlatan iti agbalin tong asawa. Kayat mo, tapagawidan ka? Ay, Sir, kunak kuma. Anyan to nga tati maibagati ina ni Sir William, no pagawidan dak. Anya kumangay ti maibagana. Madingarod ti aramid mo, isa pagawidan ka. Nasingad kami nga aggayam iti ina ni Sir William. Amin nga ibagak iti inana ket patsen na. Ada ka maggayaman nang. Nagbiit ka mata na panijay tiyandaan. Basit laang matiginatang ko, tanagatang mo ti daduma idisika tinapan ichay. Siyakton ti mapan na dagatangan. Saan kayo ang makawit iti nadagsan? Napigsaak pa'y mat, anak ko. Ahun gayam. Nakitak mat ni Vina amagmag na ijatsyandaan. Ijay matiyandaan ti nakakitakan ko na. Ngam awan matbag nga igam na no makitsyanda ko ma. Naka-shorts iti nakitkiting amagmag na. Ay, kasta mo ti itsura na itay. Ha, kurang sa titela na. Iso akas jay nagkiting. Saan mat siguro nang? Talaga nakiting siguro ti ginatang na. Tasaan mat nga iso tinang dait. Ay, jak man amo. Ngam jak magustuhan akitaon ti kasya pa nagkaw-kawas. Adon ti kakasta itanang. Kunam lang kalaingan day ta akir-tikir dito ya. Uray siya ket kasurun kumatan da di abakat. Agbarte kak man, tabut-but ngek day di abakait. Anya ti aramidan nyo, tatang. Kumpurmi ti aramida tapno makigtaut kat pumanaw. Napananaya. Nasabat ko mat di tarwar. Ang mga numapan makityenda. Pangalalaan na gayam iti pakichichindana. Awan mo dito ni William. Aywan anya. Pangalalaan na ngagpaiso. Saan kumat nga inikkan iti impaw it ni William? Damagam tuman kan kuana no asino ti mangmangtay diti kwarta. Naku na namad ket di, agayem na kanutiin na ni William. Ang mga nutiin na ni William, timang mangtad iti kwarta. Ne, mayat mo ti semua sumungad bro. At dansakat pakaragsakam ah. Masigurado ka saan lang nga siyak ti maragsakan, bro. Ha? Sigurado pati sika. Anya nga minday taya bro, ibaga mo na. Mapagawid tayo kanon inton o may alawas. Puno ka di dayta. Agawid tayo di Pilipinas. Dahil tatimbaga ni Major, hindi nagkita kami. Mga sawa ka din, inton sumangpat tayo di Pilipinas. Ah? Diyak man mo, bro. Kaslas sa anak-anak kasagana. Ha? Kat no agkalay sa kayo kuman ka ni Vina, sakbay nga umay tayo dito eh.
Imbag ta imbagam nga itantan ko pa iti kalaysa. Dakkel ayamanaken ka ti imbalakan mo kanyak, bro. Kaya't kung amin am-am-am analaing ni Vina, bro. Imbag ta si mangpet kan bakit nati. Pangalalam gayam iti pakityan-tiyandam. Ni, apay anadamag buday ta. Jak na panunot no pangalaam no san adinamag kanyak ni tatang. Ha? Kwa. Ti ina ni William. Ipawpawit na kanyak. Apay ka di. Ikanak itimpawit na. Saan mo ta para kan ka timpawit na? Para kanyak dayjay. Saan ka di apawpawitan na ka ni Sir William? Para kanyak mo't dayjay. Saan mo abyangan? Saan ko abibiyangan ti kukwam? Taadamot kukwak. Iso saan mo mat ko maabyangan ti impawit na kanyak? Anya ka di Ter Aramidam? Apay aluklok katam tiri daw ti kwarto ni Sir William. Awan bibiyang mo, takatulong ka lang ditoy. Saan mo ko maabibiyangan ti kwarto ni Sir? Aguray ka man si ka a caretaker. Saan ka di ngayong baga ka makaraman ka, iti di mo pa'y naramanan, no biyangan na? Di na kasitgan. Balbalagan ka. Sino ka kumamang balagan yak? Aguray ka man. Di na kasitgan kunak. Sino ko mati mangikaluyakan ka ditaw, ya? Pumanawak malangan. Ditakan. Ay! Uray sa dino ti papanam! Kamaten ka! Pinaksurutan. No di mo kaya tabangayabak iti pulis. Pulis? Hay! Padasam ti agpakita pa'y ditoy, tapagbabawiyam. Sakbay asumang ti pulis akong kunam. Anay ko! Sino tinang dalapos kanyak? Nagtagsan pa'y matiawit ko. Ay na, pasensya kan balasang ko. At dangamin mang kamkamat kanyak. Pangaasim na tulungan, nak. Darasam nga rod, nana. Aglugan ta iti nakaparada, tricycle. Ang yaman ak balasang ko. Ang mga numaabutan nak ti mang kamkamat kanyak. Alamanong, patarayamon ti tricycle. Diretso ije kantin. Asino kayo ka di, nana? Asino ti mang kamkamat kada kayo? Siyak ni nati. Timot ama ti kayan ayat ti anak ko ti mang kamkamat kanyak. Basang. Ha? Kamkamatan na kayo ti agbalin nga abalayan niyo, nana? Saan ko nga ipalubos nga sawaan ti anak ko na di abastos? Saan amay kari ti anak ko? Apay, akinamat na kayo, nana. Imparit ko nga min alukatan na ti ridaw ti kwarto ti anak ko. Balasang ko. Asino ka di day takadwam anak? Iso kano ni nana nati, nanang. Nagpaaraya, tadamang kamkamat kan kuana. Iso nga inkuyog ko dito'y nang. Ay, mabalin mo ti agyan dito'y balay may, kabsat. Ay na, agyaman na kada kayo. Nasingpot kayo nga agina. Ano samla ang ati balay may ta basay? May sak abalo. Ni Cherry, ti anak ko. Ubing pa'y edipimusay ti amana. Oray ba si ti balay, no nasaya at ti panagpuspuso ti bumalay, kabsat. Huwan kabsat. Kat awagan nakla ang itinagan ko nga Ella. Awagan nakmat nga rod, itinati. Awan pa'y mat naluto iti kusina, tatang. Ayan ka din ni bakit nati. Napnapanam nga minaya. Itay pa'y apimanaw da dya bakit? Ita kalaya nga sumangpat katnay, sumip ngatan. Napan kami nagpasyar iti gayam ko. Ay, mabisina. Ngam awan mat makan. Napanan ngamin ni bakit nati. Kinamat ko itay. Ang makasla kabalyo at maray. Diyak nakamatan. Apay ginamat mo. Nungay mapan agpulong ita-itiin na ni William. Ibaga masana po no, tiimpulong na. Ibaga mga intarayan na ti trabaho na, iso apim manaw. Ay, asino pa nga iti agluto kas kada agdalos? Iso pa iti gumatgatang iti makan dito eh. Aywan gaya man ya. Dandaniyo pa yun maibos ti display ni William nga arak.
Adda kadimot la nasarakam apakitang danan ita nga aldaw. Di ka man mangdadal itimod. Kasta kadilatan. Uray ko man tulungan nakmat nga aglako. Tapno adamat pa kay ranudan kan ka. Di mo nawatan timbagak, asaan ka amang dadal itimod, ah? Ay, naggapo ka kadimanan ijaayan ni Vina. Wine, pinapanaw ko jay caretaker ijay. Bareng si Kanto ti alaan da caretaker ijay. Nagsaya aten ngay, no syakto ti caretaker. Saan ako na mapanagisursor itinatnatang? Ay, nagpudot ti mapanagisursor itilako. Iso nga itapay laeng, agyaman ka kanyak, ta irimremedyo ti pagnamayam. Daytoy gayam ti pagsapulan nyo, Ella. Mayat man taas idag iti pagadalan daytoy a kantin. Iso tinapanunod ko apagsapulan, idi ubing pay ni Cherry. Nasaya at daytoy na pagsapulan. Imbag, tanasing pati anak mo amang tultulong kan ka. Ayun nakunam nga adda anak mo. Ayan ti anak mo. Adda trabaho na iti adayo. Ngamnam na maakadandanin sumangpet. Kasta ka di. Sapay ko maata makasangpet ti anak mo. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag. Sapay ko ta sumangpeten. Tulungan ka nga agkararag para iti isasangpet ti anak mo. Mabalintay ka ron ti agawid, kuna ni Major. Nagsaya atin. Makaawid tayo matlangin. Masurpresa lakid di daan ti Ella kan Cherry. Nukalaatak ti mapanmanan ije kantinda. Sumurtak man mat numapan ka ijay, bro. Areglado, basta si ka, bro. Anda parikot ko, bro. Ha? Tsaka mo ti aramidak. Na mabalin, jak kayat timang pasakit iti tao. Asino ti saan mo akayat asaktan, bro? Ni Vina. Naamiris ko asaan ko akap-kap ni kan. Kasano itan? Katadan ije balayo. Nabayag mo ka di nga inaram? Saan? Iso tinangaram kanyak. Anya? Agpaiso ka diti ibagbagam? Kanayon hindi nga masidag. Nagsiningad kami. Italangan na amiris ko asan ko gayam akap-kap ni kan. Intaman nga ron ijay balay da William, tapno makitak mat. Syakto ti caretaker ako nam. Ay katinta Jay mutla anak tati aday jay. Kaslaray na ijay. Nagmayat kahit no agyan tayo mat ijay abalay. Nagdakkel ko naman. Ay, intangaruden tamagagaranak mat ang makakita iti balay ni William. Ay, balay danto ka ni Vina. No si Kanto mat ti caretaker, agyan ta mat ijay. Agsardengak metten nga aglako kadagiti kabalbalayan. Ay, mabalin kon ti agsik kawil ijay dakkel abalay. Ketwan nagmayat ijay. No pumanaw ni William, ket datayo lang ti mabatay. O di maaramid tayaw, ti kayat tayaw. Intayo na di military truck. Itulod na tayo iji airport. Mabalin tayo ti agawid, bro. Ay na, dahil tati ururayak, bro. Makauawid akon. Amin tayo, kat dahi ti tagtagi uray tayo. Ti mapalubusan nga agawid iji Pinas. Mausar tayo mutlangan ti cellphone tayo. Numakapan tayo, iti adda signal na. Pag-chargesan tayo nga, kat awan mo't kuryente dito eh. Nadadaal amin alin yan ti kuryente dito asidag tayo, gapoy ti gubat. Ay, gaya man niya. Ay, makasangpet tayo pay. Sa mabalin tayo nga usaran ti cellphone tayo. Ay na, bimadak tayo manan dito'y Pilipinas, bro. Inta kiti mangkita iti mabalinta pakichargesan iti cellphone ta. Sige bro. Awan tayo mo't di military truck amang sukon kada tayo. Ibagak iti may sa akadwata. Nga orayan na tabasit no addan di pagluganan tayo. Amin tayo kat mapan mo't agbirok iti mabalin na pagchargesan. Ay, maawagak matlangan ni mami. Ha? Kunak ano ni Vina ti umunang awagam. Bro, mabalin nga din mo kanyak ti phone number ni Cherry?
Areglado. Itad ko, numalpas ang ma-charge si cellphone ko. Lobat ngamin. Natay, cellphone mo sa amod, day tagri-ring, di tarabaw tila misaan. Cellphone ko kanina ita. Mabilit lang ito, umay ko kitaan. Nay, ti anak ko ti umawawag. Sumbatak. Hello, William anak, si kakading agpaiso da ito eh? Ayan mo! Anya pa ay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo italawa sa napuluan. Maikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagdinumpar da nana nati kan Cherry dya tsindaan. Nagpaarayat ni nana nati kan ni Cherry. Ingkuyog nga ron ni Cherry ti bakat iti balayda. Nagsiningad da nana nati kan nana Ella. Kabayatan na, nadanon ti panagawid dagiti soldados. Kat inawagan matadagos ni William ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serye tayo italawa sa napuluan. Maikari, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Hello, William anak, si kakading agpaiso da ito eh? Ayan mo! Agduado akay ka di, mami? Iho, awa na kiji balay. Pinapanaw na ti ama ni Vina. Anya? Apay pinapanaw na kayo? Apay anak pa ni Jay ti amana? Kanayon nga dayjay. Ininom na pa yung dagiti in-display nga arak. Anya? Ayan yung ngarot ita, mami. Tinulungan nak ti may sana singpot abalasang. Inyawid nak dito balayda. Ibagayo ti address na. Ta umayak adagos dita. Apaman ang makasangpot kami. Sige, ibagak ti address. Kat urayon ka dito'y, anak ko. Oh, apa makapungpungtot ka? Kalpasan nga da nakasaum iti cellphone mo, bro. Nagiti ayop nga gama. Pinapanaw da kano ni mami iji balay. Anya? Rimwar at talaga. Ti usto nga ugali da. Kunakon kahit. Saan anasaya at ti kababaling da? Isumot lagayam a pinaritan nak ang mangikalay sa akin ko anak, bro. Idi pay laang asan anasaya at ti kababaling da. Agtatakaw pa'y iti mula dagijay, ijay away mi idi. Oh, imbaglakit din ta sa anak an ailawan kan kuana. Lumakadanon tayo. Mapanak adagos iti address ng bagana. Kita man ti address. Oh, Address mat, daan ti Ella da ito eh. anya? Di ka ti Cherry ti imbaga ni mami anang tulong kan kuana? Natay, makasangit ka itay adda ka sa saom iti cellphone mo. Ngam itahan naragsak ka matan. Adda ka no dito yan ti anak ko, Ella. Madamdamalaeng umay dito'y. Mabalin mo mat nga roden apapanawon dagiti adda iji balayaw. Apay nga nagpamarang ka a caretaker. No saan ko nga inaramid dayjay? Saan ko anaduktalan ti kababalinda nga agama? Sa bagay, nalaing ka tanapanunot mo dayta nga inaramid. Masiguradok asaanan akayat ti anak ko dayjay babae. Gapu iti nagmadi apanang trato da kanya, kabayatan ti kaawan na. Ay ngam naturad daman, tapapanawon da ti tao anadanunan da iti balayaw. Diyak mailadawan ti kinadakas da nga agama. Awanan da iti bain. Pinagbalindakit din at agabo iti bukod ko abalay.
Mabalin la ko maamandarak ti anak ko as ka ti Arman na, balasang ko. Una yan, nana. Ada ay ayatak itinalimad. Ngam, dinak ngamin arman, nana. Dumtang tulat ta tinasaya at atao aparakan ka, basang. Nasaya at ngamin ti kababalin mo nga ubing. Agyaman ak unay, nana. Uray ti anak yo. Makasarak tulat ta itinasaya at akas kinunayo. Hosto ka. Mamati ak ano nasaya at tibay sa atao. Saan abaybayan ti apo. Nang runa no kanayon a dumawat iti kaasi na. Nabayag ka di asan kayo nagkitkita iti anak yo, nana? Sumagmamano abulan, balasang ko. Ngam, kunanamat nga umay kanon ditoy. Ada nga rodan mang salwad kada kayo kontra iti agbalin ko mga abalayan yun, nana. Ay, pulos, ajak anamungan nga agbalin nga abalayak ti kasdi at tao. Bastos, naulpit, kansador. Mabalin ka ding agdiritso tayo ti address ng baga ni Mami, bro. Areglado, bro. Anytime, kaduan ka. Saan ka unay nga group pangat? Madamdamalangan. Makadanon tayon. Masuro na kitinaramid da pa ng papanaw ka ni Mami. Sa bagay, nusyak mo tinangaramidan da iti kasta. Saan ko ida mapakawan? Libat ngamin, Mami. Una na ngagpamarang a caretaker. Di na ninamnama nga iruruman kan maditi aramiden da kan kuana. Imbaglakit din tad na nasaya ti panagpuspuso na anang tulong ken kuana. Kasano nga ta ita ti balay mi? Dagiti nga ta adda ijay. Maduktalan to dayta, apaman ang makasangpat ka. Umunang inaksukunan ni Mami iti ayan tinang tulong ken kuana. Iyawid ko, kat papanawag dagiti adda ijay. Papanawam, agraman ni Vina. Isuti nalak akadwa ko man ni Mami. Ngam timot ama na ti kadwa na anapankit din iti balay. Uray ko ma, no di da pinapanaw ni Mami. Nagdakal, kun nagpintas mo tanda ito abalay. Ay, nagmayaten no siyak to ti caretaker ditoy. Dahita ti kayat ko ang mapasamak. Iso pinapanaw ko jay sigo da caretaker. Kaya't nga ta ni William, ada kayo ti sumukat akas caretaker. Apay ki dinasaan. Awan nga ro din jay caretaker. Ibaga tayo ulat ta na pimanaw ta di na kayo ti agtrabaho o dinalpas. Kaano nga tangag pa iso asumangpat tapno agkalay sa kamin. Ay na. Itapay laeng, maibaga kon an aggasat ka, anak ko. Mairaman kami moten iti dayta akinagasat mo. Amok ngamin nga inaramat ti utak ko, nanang. Mami, adda kamin kanyero ni agayem ko. Agyaman anak ko. Diyak amuno anyan ti kasasaad ti balay. Manipod pinapanaw da kijay. Agyaman ak unay ti apo. Tadi na kayo binaybayan. Wen anak ko. Nasingpat dagiti agina anak idagusak. Kabagyan ina ti gayem kumitla nga soldado. Ha, kasta ka di anak. Ala, umunag tayo di ta kantin, takasaum ida. Wan Mami, talaga akasaok ida. Agyaman ak kadakwada. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Sika, ti anak ni nati. Ay, imposible na ito'y. Siyak nana, agyaman ak unay ti panangpasang bayo ka ni Mami di ti balayo. Nakita ti anak ko nga agtartaray ka nung ijatsyindaan. Iso tinulungan na. Inyawid na dito'y. Ay, di na mo nga iso gayam ti inam. Ayan na kadinana. Awan samot ito'y. Ada iti kusina, barog. Ay, mabidla ang taayabak. Cherry! Umay ka man ditoy! Umayin, manang. Adaytan. William? Sikat ti anak ni nana nati. Diyak yung pagarup. Awan sa bali, Cherry. Kat agyaman ak unay iti kinasaya atyo. Iyawid ko ni Mami. Ngem agsubli akto ditoy. Mabalin? Ha? Agsubli ko nam? Ka
Ano ti pa nagkalaysayo ka ni Vina? Awan ti maangay a kalaysa. Iti da ito nga naramid da ka ni mami. Jack mapalabas. Jerry, ulitag ti agyaman kada kayo kanina na Ella. Adda kan, William? Agkalaysata ka din? Di nakarakupan. Ah? Anya ti naramid jo ka ni mami. Oh, saan mat ngayon imay ni mamim dito eh? Ay na, William, mailiw ako na yun kan ka. Mami, umay kayo man. Ada ko, anak ko. Dagito'y tinadangkok anang papanaw kanyak. Si kati ina ni William? Saan ka di caretaker ka? Saan mi nga mo nga isutina mo, William? Iso a pinagbalin nyo akatulong, kasta ka di. Awanan kayo tibain. William, di na kumamot ka ungad. Talaga asaan kung amo nga isutinam? Isong enrollment nyo, kasta ka di. Dakes kayo! Aggayam kami kan ni William. Naibaga na, idisakbay amapan kami iji abroad. Nga ikalay sana kanu ni Vina. Ang imbaga, nga itantan na pailaeng. No kasta. Ama ni Vina, tinangkamat ka ni nana nati? Dahi tatipud no. Idi mawag ni William, apaman na nakasangpot kami iji airport. Imbaga ni nana nati tinapasamak. Naira na siyak tinakakita ka ni nana nati. Amom ka ni, nga ibiadda kami iji abroad. Nasa una, ani kanu Vina tinangaram kan kuana. Di na kanu kapkap na kan ni Vina. Apay a pinagyan na ija balayda. Nagdanada ka din? Pinagyan na ni Vina ijay. Tadi na kayat ngagmaymay sa tiinana no pumanaw. Ngam di na ninamnama, ang naulpit gayam dagi jay. No kasta, saan na natuloy ti kalaysada? Idi pa'y adda kami di abroad ang naibaga ni William, no kasano ti panangliklik na kanibina. Ngam ti pasamak ita, ti mamagsina kadakwada. Saan kadya si kalang ti imbagak akadwa ni mami ditoy? Ngam apay at talo kayo diti balay mi. May lang mo't pimasyar da tatang ka na ng William. Makitam ka diti seradora ti kwartok. Nadadal. Dahil ti makagapo, no apay akinamat nak ni Max. Imparit ko alukatan na ti ridaw ti kwartom. Pakawanan da kuma. Nabarte kak nga main, iso ana aramid ko dayjay, baro. Pakawanan kayo. Ngamitimay sa kondisyon. Anya kondisyon, barok? Si dada anak ang mga ramid, no anyaman day ta kondisyon. Pumanaw kayon dito hinga gama. Kat saan kayo nagpakpakita pa'y kanyak. No diyo kayat ngay darom kayo tinaramid jo iti inak. Anya nga tan tinapasamak iji balay da William. Masiguradok apapanawon na Davina kanti amana. Nakarumat nga minti naramid da. Pinapanaw da ti akin balay. Gaputo nagpamarang a caretaker. Di dari ni spitaw. Impakita dati kinatao da. Adi pa'y nalpas ti kalaysa. Isu nga awan ti maangay a kalaysa. Masigurado ka mang namnaman ni Vina ang matuloy ti kalaysada. Ngam gaputasan ang nasaya at ti panagpuspuso da. Awanan ti kalaysa anam namaan da. Kaasim at ni Vina no kasta? Ay saan arumbang akaasyan ti kasjay a tao. Kaasi ko nam ijay. Ngam di na pa'y ammo akasyan ti pada na a tao. Sa bagay, nang runa iti maisa abakat akas ka ni nana nati. Pakawanindak ko manana. Saan kung amo ada kayo ti ina ni William? Sige, magunod mo day ta pamakawan. Agyaman ako na nana. Napakawandak matlaang. Ngam di na kayat asawan, ama tuloy ti kalaysa. Saan ka ama ikari iti anak ko? Anya, pangasayo nana. Ayayat ako na iti anak yu. Lading itek, ti kayat ko apara iti anak ko. Katjay addaan iti nadalos a panagpuspuso. Uray marigrigat, no lakit di na iruruman ti pada na a tao. Ikarik ngagbaliwak nana. Matuloy kumamat lang ti kalay sami. Ti panagasawa,
Katrumbang amabuyugan itinasinaw a panagayat kan respeto. Kasano? Katawanan panagayat kan ka ti anak ko. Di nakakati pinakawan ni William. Ay, nagsayang. No saan na matuloy ti kasaryo. Sayang talaga. Nagmalasan ngay. Ay, no saan aga po iti kinamamartek mo, Max. Di mo ko mapinapanaw ni nati ije balayda. Ha? Isumat gayam ti ina ni William. Ay, Anya ti Aramida. Masapul ang matuloy ti kalay sa amin ni William. Ang kunamot ni William. Adi nakakayat ang makita ije balay na. Wan nga rod nanang. At dapay katagbambantay itigit da. Awan ka no ti umunag no awan pamalubos ni William. nagsayang ay nanamnama. Balitok kuma, ng bimatupay. Dahita ngamin kinalaing mo nga uminom iti arak, Max. Ay, naisag makket nga rod ti mayat kuma amasakbayan tayo. Bro, intaman agpasyar jayam da cherry. Ay katuna, talaga ka di dinispatsyam ni Vina? Sana may kariti panagayat ko na di tao. Asino nga rod, ti maikari, bro. Sapay ko ta maikariak iti kapidwam, bro. Ay na, bro. Kasano amam no di mo mapanarman? Tulungan nakman nga rod ang mangaram ken kwa na, bro. Anya? Kunak man no naturad ka soldado, bro. Apay ngay akabutang mo ti sumango iti balasang. Tsak man mo, bro. Naturturid ak samet a sumango iti gubatan ngam ti sumango iti balasang. Apay daytayin sa likad mo apatada ang bina. Masapul nga awan ti sabali nga agtagikwakin ni William. No di siyak lang. Kay, anya ti aramidam? Diyak maibaga. Ngam no maikanak iti gundaway. Pukawak ti asino man atubang iti pagragsakak. Ay, mga no imbes anasaya ti pagbanagam at ada-adakas. No kasta ti aramidam. Diyak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Anya ti planom nga aramidam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetay witalawas ang napauluhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluhan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mga no imbes anasaya ti pagbanagam at ada-adakas. Akas iti naramid kaw. Diyak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Tanya ko matiplanom nga aramidain. Makaamuditan no anya ti aramidak. Tapno matagikwak ni William. Ibagam kanyak no anya ti aramidain tapno matulungan ka. Ang mga no ad-adakdakas, no diyo pinapanaw ni bakit nati. Ang mga no di na tayo pinapanaw ni William ije balayda. Addaak dito'y tiyandaan. Addamit masabat ko soldado. Ngam saan mat ani William. Kasla amok. Sa dino nga tati nakakit-kita at kankwana. Igagarak adong palan, tapno agsarita kami. Husto, tasabali ti taltalyawan na. Anay ko, apay adinong parnak.
Sorry, miss. Sa baling amin ti taltalyawa kitay. Oh. Vina? Sika ka di? No, Jack agbidot. Sika ni Ronnie. Mabigbig na tayo matgayam. May sakaitan a soldado. Aping adda ka dito lugar mi? Nabiitak pa yan na idistino dito eh. Inayon da kiti grupo da William. Basit kami, iso pinagsisina da kami. Dayta, tibilin ije nga to. Tatang, malagip yu ka di pa'y ni Ronnie, akaaruba tayo idi iyay away? Jay ka din nakutaw nga anak ti kanayon tayo alibasan ti mulada. Wan, malagip ko pa'y, jay madamati parot ko iti manida, iti simang pat. Inawagan na ka ide iti agtatakaw. Isuan na pan kumot ina, pati ina na ide. Apay analagip mo day jay arone. Nasabat ko itay ijay tiyandaan. Nakabado matan iti uniform ti soldado. No di nakakayat ni William. Apay no ni Ronnie langan ti pagpaarmam. Kasta ko mamot ti ibagak. Sigurado adakkel matlat ti sweldo day jay aronay. Sa bagay, noan niya ti inaramid ko anang niya sidag itirik na ni William kanya. Isumit ti aramida ken ni Ronnie. Mabalin ka diti umay pumasyar? Day isi ka matgayam natay. Umay kalata iti anyaman nga oras. Silulukat lata to'y balay, wano day to'y kantin. Kailiw ko mati umay ditoy. Kayat ko ti tumulong ta. Agmay sak namin ni Jabalay mi. Ay, saan ka di nga adan di anak mo? Adda trabaho na, malumton sa sumangpet. Masapa pumanaw. Sa bagay, no ada trabaho na, kapilitan nga may sa kay di balayaw. Wan nga rod. Iso ado ito'y tinalagip ko apapanan. Tamabalin ko ti tumulong, uray aginaw lang. Oray saan ka nga ginaw? Mabalin mo lang tati umay dito. May mayat betlaang ti aggunay-gunay. Ngam ti kanayon, nakatugaw. Talaga ka di asaanan nga agkalay sa da William ka ni Vina, nana? Saanan balasang ko? Nagpakpakaasi ni Vina nga ituloy na kumati agkalay sa. Saan ka numutan nga ayatan ni William? Kasta ka di, nana? Imbang ano saan nga agriri ni Vina, nana? Isumat ngamin tinangarab ka ni William. No nasayaat ko mati kababalin na. Mabalin na masursuro ni William nga ayatan. Kasjay mat ngamin ti ugali na. Addan tulat ta masirpat na sa bali, nana. Di na ko makagura iti daytoy nga ibagak, balasang ko. Anya ka di dayta, nana? Apay ko makagura kayo. No, mabalin ko sikati, kayat ko aparay ti anak ko. Saan kat aday jay Avina? Ni nanamat. Kasano ko maasyak ti maikari? Kat di nakpay mat inaram ti anak yun, nana. Ay, kayat na ka ti anak ko, balasang ko. Mga alala ang itibuelo, tamabain ka no, amangaram kan ka. Nay, naka-shorts ka iti nakakit-kiting. Ken sleeveless day tabadom. Papanam ka day. Mapanak man ni jay tiyandaan nanang. Kalpasan na, mapanak iti asidag tinagkampon dagiti soldados. Apay gayam anak kampo dagiti soldado ijay. Anya nga tati makagapo. Jack man amo. Kunadamat nga da kano nakaibaga apagpagnaan kano dagiti rebelde ijay adiso. Agturong kano da ijay adalan ijay bantay. Adda nga ta nakita daanag na a rebelde ijay. No adda, dinangag tayo ko matipinaltugan. No ammo dagiti rebelde nga adda soldado ijay. Ay magnada iti sa balay. Agpakada taman ket di.
Tain tamangan ije kantin da cherry, bro. Katuna, bro. Deta kumamati ibagakan ka, ngam inununa anak. Tulungan nakman ka ni kapitwan. Kanya nga ti maitulong ko kan ka, bro. Amumon Napintas na ije abalasang. Dakkel pa iti utang ko kinkwana. Kanayon ta amapan ijay. Ngam di mo mat ngamin arman. Umanay laang matjay isam mo kan kuana. Iturtured kon nga ibaga. Mapantan to no sardam iti balay da, ha? Uray mapanta, no di mo mat ibaga tiriknam. Kasano ngay? Da William met ken Ronnie tinagkuyog. Papanandang ata. Surutak man ida itinaliman. Kangay, bro. Awan ka rin pa ar-armam? At di, di na kano kayat ti soldado. Tadi na kayat ti mabalo a dagos. Matay kan aya. Taday tapay timbagana. Mas daawak man iti day a tao. Makapadismaya. Mangkita kan adito Sakbay may destino tayo ti sa bali manan adiso. Ha? Awan mo ti di dagas na. Nulakit di adamang kursunada kanyak. Ha? Baliktad mo. Agam, di ko man nasingpet tapno intun pumanaw ka. Mabalin mo lang tanga ibati itayan na itidadakkel mo. Ay wala niya. Pagan anok ti tao adi napatgan. Kan respetuan ti dadakkel ko. Sinalbag kayo asultado. Adak mapaltog ko tapaltugan kayo. Ha? Pumanawak man langan. Nagaram-gayam ni William kan kaanak ko. Nabayag nga intali mangmudita kaunggam ti panagayat mo kan kuana. Naragsakak. Ngamasan ko paya sinungbatan nang. Nabit pa'y matanagaram. Addakan ka dayta anak ko. Dakkel kan kat amom tinasaya at kan saan. Wen nang. Oray ay ayatek ni William. Kita agpay no kasano ti anos na nga aguray. No napudno ti lalaki saan asumuko adagos. Malagip ko man gayam. Kaslaman na iranran na ti panagkita mi kaninana nati. Idi kam kamatan ti ama ni Vina. Wan nga agpaysaw anak kao. Kasla na igagara. Agasam, tasikapay tinang tulong kan kuana. Iso ako nakakasla na igagara nang. Ni Ronnie ti masabat ko. Di na nga ta makita ti kinapintas ko. Pagtimkak man. Hi, Ronnie. Ha? Ay, papanam. Ay na. Nagkiting matan ti shorts na. Di talang man. Ronnie, ag-selfie taman adwa dito yung cellphone ko. Kuha agdadarasa ka. Intun maminsan tulangan. Sige Pimanawan. Salbag a lalaki. Pinabainan nakitin. Tiyeh, anya kumay na. Makasara kak tulat tamit iti adayo anasaysaya at ngamda kayo kin ni William. Weh! Apo, aginggat lapayag matiisam mo, bro. Sakti karagsakan ita, bro. Sinong bata na ko ni Cherry? Amo kasong batan na kati kapidwag. Tanaibaga na kanyak idi. Nga adda nalimod a panagayat na kan ka. Anya? Nabayagan? Adda panagayat na kanyak? Wan ka no. Nasaktan tirik na idi da kayo kanivina. Ha? Kasta ka di? Kung naman ni Vina tinangaram kan ka. Ngam ni Cherry, sika tinangaram. Nang rugi ti panaggayam mi kanivina, edi kinid daw na ngag-selfie kami. Kinaw na ti panag-selfie mi, idi nagsabat kami itay. Saan ko pinatgan? Dili ka doon. Ay, no pinatgam. Amang ano ipos na. Ibaga na nga da relasyon nyo. Ay, day tama ti pinanunot ko. Iso nga inadaywak adagos.
Saan kayo kadipay nga agkalaysa ka ni Cherry, anak? Ibagak to na makapanakin ton malamig di balay da, mami. No umanugot, in kamin mangala iti application for marriage mi iti City Hall. Tapno makapagkalay sa kamin. Kaya't kunti agawir iti apukok, anak. Dumanon tayon to dita, mami. Imbaglakit din Tas saan natuloy ti kalay sami ka ni Vina. No saan ka nagpamarang a caretaker, mabalin asaan ta naduktalan ti madi a kababalin na. Iso adak kalayamanat na itakda kayo, mami. Nalaing kayo. Aramidak ti amin para iti kakaisuna nga anak ko, iho. Awan mat siguro ti pangbabalawan nyo ka ni Jerry, mami. Di mo pa'y inaram, kat naibagak lang arudan, nga iso ti kayat ko a manugangan. Anya iti banag na ti panagpatpacharming mo iti soldadaw. Baklan samot da dya aroni. Pinanawan nakit din. Bakla? Adayamat soldado a bakla? Ni Ronnie ngay. Pinakitaak iti motibo ng pinanawan nakit din. Ha? Bakla ti kasjay a lalaki. May samot na dya, William. Umuna, intantan na ti kalay sayaw. Idikwan, imbabawi na. Ay salbag dayjay. Sinalbag dagijay a soldado. Addala ko magayim ko a rebelde. Tamakikapanga kadakwada kat kalabanak ida. Ay, kasano tayo nga ta makabalis ka dagijay a soldadaw. Apay ang nagparintumang ka iti sangok, William. Makiasawa ka kadikanyak, Cherry. Wow! Nagpinta sa singsing? William, umanugot ak amakiasawa kan ka. Ayayatan ka, William. Agyaman ako na, Cherry. Ay ayatin ka unay-unay. Intan mangali ti papel tayo di City Hall. Sikat ti matungpal, William. Oh, naidumdum at kinaragsak ko ita. Masigurado ka maragsakan mo't ni Mami na maamuan na ngay manugot kan nga agkalay sata. Di ka pa'y nagaram. Inaram na ko ni Nana nati aparakan ka. Ha? Kunana, anasingpet ka kanungamin. Magustuhan na kakanuunay, tas sikati maikari kanu kanya. Ne, apay akas landar ba akad suuran day tarupam? Jakla kumanap-napan ijay simbaan. Makapasuron. Sigud mo't asaan ka mapmapan ijay. Anya nga min tinapanam ijay, aya. Kanapay anakaro tirurod mo. Inawis nak ti may sagayim ko. Nakitakit din iti bulletin board ti simbaan tinagan da William kan Cherry ijay. Umadanin ti kalaysada. Sino at Cherry dayta? Nakitkitak idi ijay pagadalan. Adda kan tinda iti asidag ti pagadalan, nanang. No kasta. Dayta nga rod a babae tinangagaw itinasaya at amasakbayam kumakan ni William. Adala ko mamaaramidak. Taaguluak iti kaaldawan ti kalaysada. Kablaawan kayo, anak ko. Si kalaunay ti maikari nga asawa ti anak ko, Cherry. Agyaman kami unay, Mami. Agyaman kami, Mami. Kablaawan kayo, anak. Sapay ko mataag na nayon tiragsak yo. Agyaman kami, Nang. Agyaman kami, nanang. Ay na, itala nga nagbalinak abesman. Kat itipay mismo agayam kan kapidwak. Kablawan kayo, Cherry, kan Baya William. Ala, Thank you, intayo thank you. amin iti pakaangayan ti reception kakabsat. Agragsak tayo amin ijay. Jakla kumanap-napan itinalimod ijay simbaan. Nakitaklakat nga ro tiragsak da ijay. Ikarik ngagbalbaliw akon. Tapno makasarak akmat itinasaya at akagasat ko. Gapoy ti ambisyon tayaw. Datayukat nga ron tinawanan.
Ikari kanak, agbalbaliwak Mike. Dakkail tinaramidak, iso a pinapanaw na tayo ni William Ijebalayda. Agtitinulong tayo nga ruda na mapanaglako. Tapno mapasaya at tayo tibiyag tayo. Saan ajay mangnamnama tayo abumaknag kat aramatan tayo ti sabali a tao. Wala nang. Iso asaan tayo ang maikari nga agnaed iti balay da William. Gapo iti kinaambisyosa tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas na napauluan. Maikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.